Om Swastiastu. Inggih, para pamirsa tiyang puniki pajang wontenin panyemramalit dan sios wonten ngeninen pupuh kumamang ngebiar bedak. Inggih, suksma. Hakkamalaku Adit ada gedang cane Inggih. Bosang titiarare Sri sajroning pemargindane intai nyonya sareng ibabah sampik rikale dane ngelile cide iri keraris ngeruruh sane muaste pondok anyar reki kebaos. Eri kewentenan indik daging pondok punika bih Dewa Ratu Agung dahat ngelangunin pisan minap wau usan puput kewentenane pondoke punika. Sang kalih arares ngoranye Keraris bawasang titiang kuentenan dane sang kalih intai nyonya kesarengin antuk dane ibabah sampit ngeranjing ring tengah pondok punika. Sage ngana agagam Raris sampune dani ngeranjing raris kecingak kuentenan winten pula dahat ngelangunin kuentenan daging polane punika. Anak kejegi timpal ayo bagus aganye sajroning daging gamare punika boyo wenten sios kuwentenane sane kekantenang wantah anak istri listu ayu pisan kesandingin antuk anak lanang bagus genjing kuwentenan polo punika. Anut pisan sang titiarare sinik kuwentenan polane punika utawi gamare punika nganutin eri sajroning anak lanang taler kuwentenan anak istri. Rara sing nyodang ati
Kesane banget manain titiang kuentenan daging gambare punika manut ere sajroning pidabdabe yukti-yukti ngelangunin kuentenane listu ayu pisan saha bagus apakik kuentenan daging gambare punika akan rate lan mar Nargamayang didiang minakadi ide sang yang ratih kesarengen ide antuk ide yang kumare sapunika inargamayang titiang utawi bawa sang titiang punika inggih sumeng kom santai